Ori kithurano kierekeire bamajani aja nthiguru na kithengerete arimi nkuruki ya magana janana kuma ntere chamawa ni bathithite muchemanio kwariria mathina jao rira bakuwe jatakinyanirwa ni murungamiri uria batarire baruga thina ta cia barabara cia gwikia majani kiwandene kwaga tonya twa ngugi iwandene na kinya utethio bwa mathomo ni jo scholarship na mathina jangi nkabo baritie ndira bagukathaga CS worimi mithikali nturi ni kubekira wirane bwa kithurano kia uma na weru. Mwingi jwa arimi ba majani ba maua electro area bare basemenie nturi ni arendi canteen kuga bye kiri murungamiri wao uria bakwathira utingugi ethiritwe akibaitira kuma bakumuthura ngerekano ti barabara kubathondekera ti kubandikithia ngugine ija maingi jare yatumite bakauga sikung'ana burioneka bamoni anyonge ibwa inyelerwe mure miayo kia loni engiri 10 ayatagare cio cia ngiri bebute mure miatora kubira areko onto kwethia director utothetera we no gakwendelea kuiya mure kwina mama witaga ariwa marumeko ndatirimanire nwato mandarira maithori ambira ayugire loni ro ngiri 12 arete ceitie ngiri 70 na etage director atawete kerunya thama sako ereko ibwa wambirira wambira atia ndayogera ngiri 12 lakini ndetao ngiri 70 na riwa thama kesa kwa kare eto bisine director agero director netere otirima na mama county ngaba mama county ekwa kawira mwanga endethe amamuno tharimi nyoka wangu ikawira re are mibeto bare yote thikyo gwatuka no subilikira mero county re otaritera mameto ngabana na ibo to muendete ngwe ora ke are mina babaritoro nonge ngwe beya bagerera yakaria bakambote thoka utongeria bubu akaeni ni utongeria bwebubuwe ni utongeria bwa kwinyelia muntu wa kawaida bai kuri tuweka no mwanka wa ni kilo tia ku ngiri 5 nikenda tokomba kwitha twe kuthura ya director batwe itwathurire kaeni ena kura ngiri 3 na maana 6 kibindi kiki athira rwari ukiaweta ki kaeni mwari ukiawe university aina kilo ngiri 2 ngiri 27 loi kuma ki kilo ngiri 3 mwanka kilo ngiri 27 mwana wa university tuende turi harimi tuende ituitie kumenyera mayani ituitie mayani baya ndo akibandene bayo methatua yakaendwa mundene yakamenyerwa yakindwa yaekwa fertilizer miaka 3 mwana wa university omba kwethira na mayani yomba kethwa kilo ngiri 26 kilo ichumite ko ke woni na wete boloi aja bakathite ministry mithikari nturi ni untu bwa kubakishira kithurano gikethirwa kiri kia umana aki ni bagwete umwe wao mbaru uria agwitwa Cecilia Kathaumiriti na baria athira bari na witikio akabaita ntakene iria batwire tontu kinya nonanitie mathitho ja mega kinya mbere ya bamuthura ntore ibwa watelete mayani na twakikisira ithurano bikathithega njira ya uma naki na ibwe sauti ya aremi toriwa bato no kethira ni yonto ana buwe kuona kwanya no mwanka bakikishe kanya kau kana kethia itwana nkona center ciakwa cionthe jesonie kwa at least wetatia sikuona gantu nikenda tombotethania kethia ni ruterelwana muntu no asino ndesie ya ne director kame scholarship omwaka ta twana inya tutano toweta kinya tuo nikenda tombotethia guntu kwetu creation of employment especially my youth betu iwirithira to make it kipaumbele non to youth baba inge batena ngui na after through promising ngui already to ambirite kwa ya youth na skilled baba skilled abundi ito pango already so ke when for manifesto eu indairitere ndawa
mama ke otaro director ke umutetheria ngwene ciawe ndenda kurura foundation ewitwa Madam Cecilia Foundation imweyo erithe ri utethia anabetu. Dennis Mugendi, Weru Njuma, Ntole ni Alendi Kanitin, Yegembe South, County ya Meru.